Tampakang Jerusalem yot prareke nanek Juda ama ekanita mpamop ama kakundupi yot tangok wata ama atu yaning kireng pewa jonggeng kungkung pangunjong ngonde iwet yang pungkung ngak neta yawan jon to memberi ni kampo kumba namo pempang ngonde yo ngampang yo ikuk na Kristo anatu tambian iwayawani unamo yawana iwekung etang ngak nyeta ngak irai jamba yawa yawekuk nak unamo yak yawana iwekung gak prophet anatuta apitan kirewet yang kuo yawa yawekuk nak prophet unamo yak jonda unte yawana iwekung eruk bureni niwet ngak neta pangko ama niwet pewa ampumango uncinte yawet nayang unte yawan jonda prophet biani wapi asaya umeniken yak mampang ngonte yawekuk nak ama kumpa komen jolpike niki angkera ngonde yang irani. Ekani tongo kante tawipang kang yapasiwang tangi mutyak. Tampa kang ama chongken ampungo uwa ama parisi ama atumbok ikungo unita anengi iwet yampangkan tampang yangung. Nak Kristo namo, nak iraija namo, ba nak prophet namo yang niwetan upanggang imata ama ume arujamitean. Yawa jonta ngonde yawekuk. Naka ama umengkan harusnya miktayat. Upanggang ama kumpa bongom cingken itak ngo ina namo kambang nantik takanya. Ama uwa manten nawata yawani. Upanggang nak narepmit bang indan sukun it namitak. Unita apani nak ngondewanita untung piniken kitnangin namo. Imaka angku umbetani yot parare jodan ume untunde kanta tanggung. Jonta kome uken ikyang ama wempe ume arut yamitangguk. Pakungo yang ewana yasuta jongken kungilan bangkenta kangkang jonta ama wempe ngonte yawekuk untuk kaut yak antu tango tombatake ampatak ama wempe komen tango momi u ama uterak arongiran kotatak ama unita ngonten tawerat mandan ampatak unita nak naremit pang indan sukun itamitak imata ama u nak namo angila ityap ng ampukota itak yang tawerat tambang nakna imaka ama unamo kangkut upanggang Israel ama wempe inta ama unitango memberi kami nandita nak intan sukun amba ume arutamik tanggut jondam unte jampang yawenggen tangguk nak bian munapika kanaram unte apanggang uterak mangit pang iriran kangkut yak tampakang nakna bian Kristo namo kawaterengira anatu ume arut yamik pia yang nyamin kuwo ungkan ngonte nawekuk. Munafika apa gwakitelak iriran api kawen yak. Ama unita ama wempe munafik pang api uwagtang yamek yang nawekuk. Nawekuko untengkan kangkuro unita ngonte yang ngampang taweteyak. Ama uwa anak tutango nanaki bureninik